Kabadan kami bangin tip Kaay ka Pentecost Sunday Bat kaay ka sngi Pentecost Ya ka sngi Pentecost Kaba Kaday ka sngi ka jingla niyam jong kijiw Naju Ya to yang iha kababon Kikot pule Kibangi pule kantin Pentecost Kawan na kantin krik Kajingmut kijong ka Bat Kalong Sanpo sngi Ha kajingman yab jong munsem bakoy Na kajing mitwat jong olor hadin pada saat arkna Yesus Kristus. Bakaran kamru ingi ban seo to. Kumno kani ketin Pentecost. Karung bat kajing let nyam jong kijiu bat kapenya so bat kanyam Kristan. Habangi pej bat ni pulei kat kemga kotba ke testament berim. Habangi yit nya lagi kotba ngi ya pulei. Nisham handai nisham mio iba kijiu handai idon si pautli kijing le nyam lane kesni bakar pang baki dei ban le hapo ka sisnam kaba kabat jong gine ke dei kijing le nyam kijing kaba kamat jong gine ke dei kijing le nyam jong kijing lai don ngiba batai baka jing le nyam kabakit jing mut kabaning kong kadai kajing lai jong ki khon Israel na kajing sap penyap kabakrau kabajaha kali Egypt ha kamit kabaning kong kabapenyap ya ki khonung kabaar pat kadai kajing lai jong ki khon Israel na kali Egypt na kajing ring brau ya na kajing ring brau kari Egypt ya ke khol Israel te ublay ulah hukum yang Moses ulah hukum yang Israel lembau Moses ulah pelong kajing kawanyam ulah hukum yang Moses lembau man hausnam hau belai ami Kidai bang ke dan dia kena berpang sisen sistem ya keti keban bon right baru boleh ulah pelai iki nong Israel na keti jong ginong Egypt na hukum ro ya ki Israel bakin pelong nengko pelong ya kajing kawanyam sok nengkong ya ki sok nengkong ke bakilat trei bakilat bak idei ban Aingo sagat kam kabakor pasagat kam kabakentang ke jong ublay bila ban syam katuna Exodus lai pasau nong khot kabal lai ndriu ni kapor bat Deuteronomy arbsau khot khatsau pinya pulei naktu gikintin Baka ni kapor ni yach kamat. Ya kani kajing let yam sok nengkong kadai ban le ha kesni kabasan pau hadin jong kajing let yam jong kajing lai. Ha kani kajing kawai sok nengkong itum bodro ya kajing snyau burom ya kajing ai jong ublay ya kasipau hukum kabala thok da ki bukut jong ublay Nang baha Moses Tanggung ta Tungin nyepet no Sa kanyam Kristan Kani kanyam jong Kajing Kanyam jong kiju kalat put no hang ni Tu mentang nyepet no Sa kanyam Kristan Kanyam Kristan kejumut Nya Kanyam mut Kabak imu Jesus Christ Kitin Kristan kawan Na kekentin Antioch Pentecost katkum ka Pentecost Kristan katkum ka testament ka batmai nim pulei bat nim pet ka nim layat la kham chngai bat ni la poi ha do hane nim la kendit penru bat kentiang den bat chmit yo kin kret yau sot ya ka subject bat yau sot lung basha jong kene kesngi ka subject pedang jong kene kesngi Kadai sepang kajing hiat umen sem koi
Kadai sepang kajing her sem bekoi. Bat kebetulan kami ngiro bantip. Bahang no, sem bekoi uhiar nengkong. Sem bekoi jong belai uhiar nengkong ha kenong ba Jerusalem. Sem bekoi jong belai uhiar ha kenong ba Jerusalem. Bat dan kamru ingi bantip. Kumno begini penyedai. Bat kesngi Pentecost bat kejingan hiar jong sem bekoi. Dan kami ingi bantip hani kapor. Ha kajing sisa ketin Pentecost. Kamdan jingnya day. Kamdan jingnya day. Bat kajing hiar jong sem bekoi. Abangi ya batai binya. Abangi ya batai ya kene kepang. Nyimban se ban pai bila. Syadin. Syaki jingja iba men shua. Kita kejingja kilong. Kejing kaya uji supres. Bat kejing sa anak pena ya uji supres. Kadai kejing pembet kebasalan deh. On penjaya kini kejing barok lai. Kejing ka bat kejing yap bat kejing her sem bekoi. On penjaya pedeng disaki disetar babon. On syam lelek sop ya kini barok lai. Henry lelek ha kebasai kesmi bat pedeng upai ba kenang ba kita Ibadon kemat kinyok i begin long lo kinong pla ya ka kubor bakin plaru ya ka kitin bakin plaru ya blay bakim blay bangin sekri blay ulah pembet kepang pantai ya sem bekoi ha kesngi kecil nyam ya kan nyam Pentecost namar ha kene kesngi kiju na keleng sadong kilaiwan Gilai ha Jerusalem. Na kebentar kecing kawanyam. Na kebentar kecing kawanyam. Di apdeng jong upai ba babun sem bekoi ulai hiar. Apdeng jong upai ba babun sem bekoi. sem bekoi ulai hiar. Borba haloi kesenran ujisu. Ha kete kesni. Ha kete kesni kejing lek nyam Pentecost kesengran kita dap tu sem bekoi bagi dia lap sirham sepang kepelan sepang kepelan bat kejing im kebalam ba kejing sayap jauh express bat dairo baha bat abangi yakan sepang kajing tray sem bekoi. Himnak klem da penan kampat saya ka weipat kekitin. Kata kade kajing ki revival. Kajing ki revival ru kaya hap bagai donlok bat kekitin Pentecost. Te kum tangin ya batai. Ya kajing ja jong te kesngi. Kepada don. La don kajing ki revival ka bakraw. Apden ki senran ujisu. Apdeng disenrat ujisu ha keskijing kawanyam jong kiju. Kitin jong blay ka om kat kumna ka kam apostol itu ki baladat sidin kala itu ba kala don ka jinja ka ba phla bat ka bakraw ha ka te ka jing ka ba ki briu ba per yes yo tu yala ka jong ki kitin Ibal kisenran ujisu hialap ha kata kepon. Lagi jong kitin kilis yo tu. Baro kita kibru kibayelap ya ke kubor. Baca pang ke jong upa ujisu. Ubala sayap, ubala sadar kena bat ulamit pat. Bat ka jong kesngi ba Petros usenran jong ujisu ubah khamat ya kino kejatkam. Ya kino kecakam usenran ujisu Petros ubelok ubesnur hakane kesngi kadai kesngi kabakar pan bakar sengi Pentecost kalau kabakar pan na benta kesngi Pentecost bagi alap ladon kumbala hajar ngud kikila Kristen hakane kesngi Pentecost ai ngo yaw blay lembah kesngi Pentecost
kabangia baka bangir ke lembaka ni kesini gila Kristan gila nang roy kerhai ha ki balang Kristan ki baper dia ki balang Kristan dia ka balang Kristan na pun nengkong ika ha kalilaya kumbalai senam tam na pun ka ha kalilaya balakharu ika ha ka Jerusalem kumba pun ya Jesus Christ la pun Nazareth la kayu sa ka Bethlehem kajing ya musim bukul ta ka sgi kajing yang Pentecost ka dei kajing pendep ya kajing itu lupa inong itu lupa ila ban semna Joel arnong khot ka ba bafra khot ka ba bafra Sing bang kuni tekan dia kata bangan the book yang mensim kut alor kado baro baki khon sinrang baki khon kentai ke jompi din thol pa kemen jompi din pot snu da ka jing pot snu samla jompi din yo I ya ka jing thol pa kana long ru ka jing pendap ya ka jing kran jong u Jesu ya laki senran ha kemit ke Bandung Kong jong ke jimipat jong u na ke jingtep sakawai pak tim jong belai ke ong ila ban sem na kum sau gospel jong Lukas ar basau kundai tim ke ong kumne hakimiru ngapa api ya kata kepala bular bajunga handai topi yesong ha kenang ba Jerusalem tat anda pukub jabi da kebor nejrong kisendran uji Yesus kili yo ya kajin pukub bor na ublay kumta kili slur ban yalap ya kinyam Kristan sa kelengka betai Gadu kata kepor bagi senran jong Jesus Christ kila slur ban yalap ya ke jingtrai ban yalap ya kinyam Kristan sa kelengka betai adu bang koi sane sengi sa ke jingtrai jong bor ka jingtrai jong ke bor umense bekul balang gila nang roy kerhai bat kani kana bu ya usim ka chingdum bat wat ya kilat kirenti bat khanglat ya ka chingroy jong ke balang Kristan siklup ka perthai hai usim jong ka chingdum ura sei ya kirang kensai jong bantem ya ka chingroy jong ka hima bidan kalong ru ka bapla kalong ru ka badan bor kalong ru ka bakal sandingi bai nget ya Jesus Christ usin jong ka jingno mula padan kam da ka bor da ka wait Henry kataru umla ula kerai kli ya katu ka dingun kesenran jong Jesu bat ya ki babur ki Kristan Henry kita umla harga kapor layalam ki Kristan shaka erina kekenja stadium bala pelat jadi kena banjele ya Kristan ha kata kapor te kita Kristan ha
Ti la te ruya Kristan da kisaina bat labo yaki bara sadong ha erena ha por da men mi ki bakrao batri ki da yele kai la phek kading ha kane yaki Kristan nang makin long ki mamati bat ai ka jing sai yaki erena la le hado katne henry Isem jundum job ya ka bor ke job blai job ya ki sengran ke job uji stress par kim job ya Kristan ki basha long Kristan ke basha ha ke job ki por long Kristan basha sha day long Kristan menta kesni tang sulong ke Kristan ha ka ba khado usta usem ha ka ba khado usta usem ula pendan kam da ka but Rock with Jor, Omso da kabale bor, Omso da kabale jubor, ulakta ya uparsha rum, ka uparsha rum hakta kapor, ulakla Kristan, ulakla Kristan, kan uparsha rum, ublay, ubok kabor jong mersim khod, kalapan perkala Kristan, hakta di por, jong sni, di balda sedin. Kita kepercayai penstom Kristan kalau wino ha kita kapor bat umensim bekoj jong ubray ulsong hapo ri Italy dei ko prabi ngi ya kuma kemensim bekoj jong ubray utre borba ya kisendran jong ujisnis kiski Pentecost namba ka jilap jong Petros day ba kasi Pentecost kalau kasi ba tmai hagene kisni gijongi ya kasi Pentecost ladon nado padang nado kipor menchua nado kipor sendran jong ujisu nado kipor di bompador Kristan bahagene kisni Pentecost bahkan Kristan dinami kerhai bat ya kabalang Presbyterian jongi nasengi ka house nam 6000 spa arpau bat la mendep yaka 6000 spa arpaan kalau long menta san spa snem dene san spa arsnem kabalang Presbyterian jongi kalau long menta hado kata snem ublay ukur lemba yaka balang jongi lemba san spa telik snem ila roy ya ka ban sakriya o Jisu ban sakriya o blay babang ikin mau ya ka jingilap jong u Petros ya gitu kibriu di balak Kristan sinkla lai hajar ngut te hani ka poro ngra ro klemra kenmau ro ya Matios Wei na unong krong kajna uba krong kajna ujisu kabau jisu udang ya nanti nakatuka jaka nakatuka riba umat yos udang krong kajna ujisu urayo iyo kagata kapon uang yu ale tubut yang te hata kapon jo Petra umat yos uklem atatin kagata kapon udah bot ya ujisu Orang relate ya, berdalai lang ba ujisu sa kinu ke penta, sa kinu ke jingilap ba ujisu yelap, ujisu haka tu ke por ba yelap, day uban yelap ya kenyam, day ba yelap ya kenyam, uyelap tangban ke kelad, ke bemut, ya kibiru, na kipop jongki, bat kemaru yau sakyos uru day way na kinongkrong kajna ubari uspa kabau Jisu nang yat na kanang ba Jericho uta usakyos udakwa dik ban yoi patip sa thangta o Jisu ulok kumno udai babahabriu ne ubas kumno uta usakyos sa dagapor
ukwa ban yo iyo Jisu amban se ukiu ya udin berjerang bat upet ya Jisu andar kiu Jisu yo iyo uang yu to kesatios to herna menta kemit ngalai bamja haying jome Rolong ke jikir ku ya usakayos lemba Jisu lek haying jom usakayos lemba bliu barispa uaino ya kespa jong sa ke badu bad ula ongru dengan simplok ya kebangan sim dengan ai acha syaitu Rolong ke jikir ku kumbau Jisu khot bad khot ya matios bad khot ru kumya usakayos bad khot ru ya tu kinotong dokha ya itu kinotong dokha ya Simon baju khoni tu Petrus Andrew para jong para Petrus kini dak ya kejar kabagi tong dokha ubre Jisu ong wiki ale bot ya na bang pelong iti kinong tong briu hakata kapon lem adatin bagin bot yo Jisu Christ balaya nang ya no nang ta kapon udah syam saya Jacob ukun sebedi bat para jamu goddess hakata por kile ya bot ya Jisu bat kile le ya lap ya ke kubor ka jung pen im ka jong ublei om le ya lap shapang ka balang kile le ya lap tang ban pen kela ka bamut ya ke briu na ke pop ki jong ki Harga por hatung ikloi ni am balok kumbalong Petrus Andrew Jacob ban bot ban yalap ya ke kubon ke tin ke jemput im ke jok blay syak tu kibom itip kibom itu ya Jisu hatu ikloi ni am balong ki Kristan ki basha kumbalong Kristan kumbalong Kristan hak itu kipon kiba kisendran Jisu kilong ki beslur kibanya lap ya kubor ya ka jupenim ki jong blay kapno ke besuk ye ngai fi ban lap ya kubor memba ke kubor tin jong blay hak ini kisni memang balai au ke besuk hak ini kisni da bon ki Kristan iselo bor banya lap ya ki barang Kristan Memang bat hakato bepor bongdan Kristan ro kisengran jauh Jisu kikloi banyalap balai kro ya kinongpop bangeladiam Kristan hatung ngilok kloi niam bagiro ngilong kita kinong lek kro balang long kita kinong pensau tu ya gitu kibang palong Kristan nene kino kiba kau nak kaji syakiri ya bre hatung ikloi ni am bangin long tung kita ba kajiwan ya jong musim bekot bat kalong ro kajing kerku ya kene kesni Pentecost lembah kibalang jongi lembah bat kibalang baro kiba Pendan bat kiba bane pendan puram hok pendan puram khuj ya kene kesni Pentecost ublay kerku iki bat ublay unya don rekat bat ki ngeskam lembah kene kesni Pentecost kalong kesni ke bakerpang ngeskam ublay unsay ya kisekri dan bor jongu bokin yalap bakin le yalap ya ke kubor kumbale yalap kisendran jongu Jisu ya gitu ki bamtit ya gitu ki bamget ha Jisu suk ki baget bat ki basanya skam ha Jisu try tang yau yadam ban sakri kim juwai ya kene sitom ne ka jingyap kim don Jisu sukai ya namar kita not kita dap da ka jinsuk ublay menta ka buram jungu amen tongin pendam ka jing duai ai ngoi me ko Jisu kunda amari ka por ya ba ka tin ka khoj ka tin kan bor jo me drive i ta ve mera ai hapdeng jogi ko Jisu kunda ai la ta pendan kami ka ko Jisu
Bangin long kita ki berseluruh, long kita ki berseluruh penyelak ya gospel ke jome ko Jesus bi. Jadi to ki bami to ba jadi to ki bam di me ko try be. Ai bangin long kita ki khon ki jome ki ba ko ngo me ko Jesus. Ku ba long ki sandran ki jome ki ba yo mun sem ba ko jome try be. Ai ba ni har ga siro try be. Maka jingwan hiar jom musim berkoi jom eko Jesus be. Ai bangin yo ya ta musim berkoi jom apre jungi be eko Jesus kendan. Maka kui ka balang jungi berker kui ya baro. Kiba mane da kui ya mena mari eko Jesus. Seo kui su bhakti ba kui ma pop jom e ke baro. Hakatene no Jesus Christ manasra. Amen.